The word opening. Hanyuma turabandanya mu mwanya. And we continue. Tuca tubandanya n'ibikurikiye. With something for. Yesu abaho umugisha mwinshi. May Jesus bless you so much. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Abari hano mu nyemerere dukomere Imana amashi. Nitwa MUTOKAMBARI Ferdinand. Ndakijijwe nubaha Imana n'abantu b'Imana. Ndi kumwe n'umutambukanyi wanje nahaguruka abaramutse mu izina rya Yesu. Imana ibahereza umugisha. Iyo bayita finale, iyo bayita finali. Nimba abakinyi b'umupira bategereje igikombe c'isi, natwe uyu munsi turakira igikombe tugeze iminsi dukinira iminsi 30. Haleluya! Kubw'iyo mpamvu reka ndirimbe ivuga ngo Yesu ni icyamamare. Yesu ni iki? Cyamamare. Nararirimbye indirimbo z'isi, quartier ntiyamenya, n'umutumba ntiwamenya, ariko umunsi ntanguye kuririmbira Yesu mpita ndamenyekana, mpita ndavuga ngo rero Yesu ni icyamamare. Iyo umwamamaje nawe uramamara. Ubu wayishitsemo kera ndatangura kubyina utarashiramo. Uhabwe icyubahiro amashi kubwo guhaguruka abakerubi n'abaserafi bananiwe, ibiri mu ijuru byose byananiwe. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni ijuru no mu isi n'ikuzimu, hari ibyo yakoze byatumye yamamara. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni ijuru no mu isi n'ikuzimu, hari ibyo yakoze byatumye yamamara. Igihe Yesu amanuka gucungura isi, habanje kuba inama mw'ijuru rikomeye. Abamarayika, abakerubi, abaserafi, ibizima n'abakuru 24 bahabwa igitabo kirimo imiruho n'imibabaro, kibura n'umwe yo kizingurura. Ariko Yesu aho yicaye arahaguruka, afata igitabo arazingurura, aravuga ati ndamanutse gutabara. Nicyo cyatumye ab'icyamamare mu ijuru. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni ijuru no mu isi n'ikuzimu, hari ibyo yakoze byatumye yamamara. Icyamamare, Yesu ni icyamamare. Yesu ni icyamamare. Ni icyamamare, Yesu ni icyamamare. Ni ijuru no mu isi n'ikuzimu, hari ibyo yakoze byatumye yamamara. Ageze mu isi atangura imibabaro, avukira abikanda apfuye mu ijuru. Abana b'abantu ntitwagira ijambo, ariko kubwo kwitanga kwa Yesu icyatugira ijambo. Hari abacyunguwe n'inka n'ihene, utunuma bene intama, mw'ibyo byose kutagira na kimwe ucunguwe n'iki? Igitambara cyarahera kiratabuka mw'ibipande bibiri, n'abamama
jambo nicamamare Yesu nicamamare nicamamare Yesu nicamamare nijuru no mwisi nikuzimu aribyo yakoze byatumye yamamara Yesu ayo masha nicamamare Yesu nicamamare nicamamare Yesu nicamamare nijuru no mwisi nikuzimu aribyo yakoze byatumye yamamara amasha agetse kuzimu satana arabimenya n'abadayimoni nabo barabimenya hakumuriro impande zose satana aravuga iri jambo ati subiza hejuru suwino satana agiheza kuvuga iryo jambo Yesu aramufata aramunyuka arasubira aramunyuka ariyongera aramunyuka inyuma yaho amuhotora izosi amwambura imfunguzo asiga muboshe azukana izizi ubu ni muzima asiga muboshe azukana izizi none ubu ni muzima nicamamare yo nicamamare Yesu nicamamare Yesu nicamamare Yesu nicamamare abemera ko Yesu ari icamamare nimutere haleluya yakoze byatumye yamamara nicamamare Yesu nicamamare nicamamare Yesu nicamamare ijuru no mwisi aribyo yakoze byatumye yamamara yaramamaye urashoboye mwami wanje ndabizi urashoboye naho ntazi uko bigenza urashoboye mwami wanje ndabizi urashoboye naho ntazi uko bigenza narimborerwa mwami Yesu urashoboye naho ntazi uko bigenza nari umusambanyi mwami Yesu urankiza urashoboye naho ntazi uko bigenza nari naratawe mwami Yesu urantora abemera ko Yesu ashoboye vuga ngo arashoboye nari narazwe mwami Yesu urankunda urashoboye naho ntazi uko bigenza nari gisuma mwami wanjye unkurayo urashoboye naho ntazi uko bigenza urashoboye mwami wanjye ndabizi urashoboye naho ntazi uko bigenza ariko Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye nimba mwemera ko ashoboye nimuzamure haleluya muzi ko nta kindi gihugu abantu bari guterana bicaye nka gutya ntibandure covid ubu Yesu arashoboye cyangwa ntashoboye ubimwemu z'umuntu mwicaranye wumva ntazi uri ku impamvu utandura si uko Yesu ashoboye
mana we abantu Imana yarinze covid 2020 na 2021 mwicaye mwari no teraniro nimuzamure haleluya. Twisomere tuvuye ngo amen. Some imigani ndafashijwe, ariko hari undi muntu afashijwe ngo atere haleluya. Erega nshobora kuba ari je mfashijwe jenyene, ariko undi muntu yoba ari mu iteraniro afashijwe natere haleluya. Imigani 26:20 umwe gusa. Imigani igice ca 26 ku murongo wa 20. Yes. Dusome mu izina rya Yesu. Musome. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Umuriro uragira nte? Urazima. Kandi hatagira uneguranira mu vyongorerano imitongano irashira. Kandi hatagira umuntu uneguranira mu vyongorerano imitongano iragirana. Nyemera rusubira mu iryo jambo. Iyi inkwi zibuze. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Ako konyene kongere. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Gasubire. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima. Iyi inkwi zibuze umuriro uragira nte? Urazima. Tugiye kwatsa umuriro. Iri jambo hari umurokore yaryumvise ngo atere haleluya. Ibintu nari mfise byarindwi, ariko ndavuga bibiri gusa. Ibintu bibiri byonyene. Bibiri. Ndavuga bibiri. Ariko mwa bino bintu bibiri ndagira ndakubwire ngo teme yari no jambo ivuga ngo ivyo wasengeye cyangwa ibyo ushaka nta gihugu na kimwe birimwo, biri muri wewe, ariko ikibazo ntuzi ingene wobikuramwo ngo bijye kumugaragara. Subire. Ibyo ushaka nibyo wasengeye. Nimba ushaka amadolari nta muri Amerika nta yariyo, na y'abanyamerika nyene, ariko nimba uyakeneye ari muri wewe. Ikibazo nuko utazi uburyo wo yashira ku mugaragaro. Imodoka ushaka iri muri wewe, parasera ushaka iri muri wewe. Haleluya. Rata mahaguru. Oya pana wewe. Ubu kositime ya yari mwibatice cyangwa yari muri wewe? Yari icyo warubutse kwari kumenya uburyo yishira he. Ngombe mbigije ibintu bibiri gusa twarize muri no minsi. Reka mane nshimire ubuyobozi bwa repentance. Iri ni itorero mu matorero amaze kubwirizamwo no hanze y'igihugu. Ntabwo mpereye hano gusa. Nimba abantu bari kunkurikira nigishije mu matorero ari hanze y'igihugu na hano mwa kino gihugu ni wacu. Naho muje kuri Facebook cyangwa kuri YouTube mubirebe. Iri niryo torero. Haleluya. Rishobora kumara ukwezi kose babwira abantu ngo ni mwihane, Yesu araje. Suko abandi batabivuga, ariko ukwezi kose kuva ku itariki imwe
kugera ku itariki 30 babwira abantu ngo Yesu araje. Aleluya. Ndasabiye abantu bose basengera hano muri repentance n'abashitsi basuye repentance ntihagire n'umwe azabura mu ijuru. Twarize reka mvunagure mu byo twize gato sininjira en profondeur. Haleluya. Twarize amashuri ane y'Imana, twiga primaire, twize gardienne, twiga primaire, twiga secondaire, twiga na kaminuza. Tuva kuri kaminuza twiga stage, twongera twiga interview yima. Twarize ntitwize. Tuvuye aho ngaho tuhita twiga amasoko indwi atuma umuntu ahinduka umunyamugisha. Hari icyo bita guhabwa umugisha n'icyo gutanga. Rero dusanga abantu benshi basenga kugira ngo bahure n'umuntu, ariko ntabwo bigera bashaka ko abandi bantu basenga ngo bahure na wewe. Aleluya. Urakeneye ko abantu bajya ku musozi akamara n'iminsi 4 asenga ngo Mana nzahure na MUTOKAMBARI, tuzahura ngirire neza. Kira umuntu mwicaranye ngo va ku rwego rwo gusenga usaba guhura n'umuntu, injira ku rwego abantu basenga bashaka guhura nawe. Ariko ibi birashoboka ntibishoboka? Ibi twabyize mu buryo dusanga hari dayimoni 2 zitirukanwa n'amasengesho. Idayimoni ya mbere tirukanwa n'amasengesho ni umuntu kukubwira ngo ndashonje, warangiza ukamurambika ibiganza arapfa. Dayimoni y'inzara yirukanwa n'ibiryo. Abwo mwabyumvise, dayimoni y'inzara ntiyirukanwa n'isengesho na rimwe. Mukubita umuceri n'ibiharage dayimoni ikigenda. Ako karafatika. Dayimoni ya kabiri tirukanwa n'amasengesho ni dayimoni y'ubukene. Gusenga cyane no kwigisha cyane no kwiyiribuza ubusa cyane bizana amavuta yo kwerekwa, bikazana amavuta yo kuvugishwa, bikazana amavuta yo kuririmba, ariko ntibiguha n'igiceri cya 10. Dayimoni y'ubukene yirukanwa no kurekura ugatanga. Haleluya. Abantu muri ano materaniro muri uku kwezi barekuye bakagira ikintu bakiriye. Nimuzamura ibiganza turebe. Nimwakiri. Ejo bundi narasenze mbabwira ngo nimushira amatelefone yanyu hejuru ndunde ngo rimikashe na eko kaje. Ubu nari nyakuye he? Nari nayakuye. Ariya mwabonye muri telefone rero ntabwo yaje gusa. Imana yafasha yo mwari mwaratanze irangije irabagwiriza. Iyo bamutari mwatanze n'igiceri ntiyari kuza. Haleluya. Nongera mbaho urugero ku muntu umwe yasengeye umuntu yatakaje miliyoni 30 z'amarundi. Yari yasenze amasengesho y'iminsi 40 uwo muntu. Arangije tuhimana icubahiro. Aramubwira nyene gutakaza amahera ngo saa 4 za mu gatondo amafaranga yawe azoba yakuzaniye yuzuye. Acara yazana mu gatondo arayamuha wa muntu yayiba. Ahamagara uwamusengeye ngo ngurebe igitangaza ya mahera yabonetse. Arangije ahita aramubwira nti nibagutekera ifiriti omurete firiti bagushirire mu mukate n'icyayi cy'amata. Baramuha ararya. Ari nkawe wari kumuhangahe? Wari kumuha mwangahe? 4 miliyoni cyangwa 10 ugasigara na 20. Noneho ageze gutaha
yamurihiye tagisi na tagisi ntiyamuhaye mu ntoki, yayahaye umutagisimeni aramurihira ati Imana ikongera amavuta. Ntiyamurenganije? Murumva atamurenganije? Mwumva icyo byavuye. Uyu muntu w'umunyamasengero arasenga cyane. Twarasenganye jewe turasenga. Imana itubwira turi kumwe ngo muzagumane kandi muzagume mukundana turi batatu. Uwa mbere yaratanguye akora ubukwe, aza mu bukwe ntiyamuterereye n'igihumbi. Nanjye ndabukora ntiyanterereye n'igihumbi. Ubwo nabukora natwe tuzicara muri sare nta n'igihumbi tuzamuha. Yes, nimusoma Bigalatiya 6:7 haravuga ngo ntimuzimire, Imana yacu nticokogwa, kubera kwica umuntu abiba cyose nicyo azimbura. Jewe namaze imyaka 2 ntanga $10 cy'amadolari kandi nabonye amarundi. Nshingiye ko nkeneye amadolari mva ku $10 cyarimwe, ubu ngeze kuri 30% kandi bitanditse muri Bibiliya. Imana yaragiye ihita inkorera ubukwe bwa 15 miliyoni mfise ibihumbi 50 mu mufuko. Haleluya. Mfise ibihumbi binga senka, nahise ngenda banza gufata mosare ya 1,600,000 mfise ibihumbi 50. Kira umuntu mwicaranye ngo gukorera Imana ntabwo biturisha amangati, ntibitera n'umukoshi. Uyu musore yuri umusore namukoreye deliverance muhe yari yatanze 500 mu giseke. Hari kuwa Mungu atanga 500 mu giseke. Ndangije ndamubwira ati yisenkesa niyo ufise gusa. Ahita aranyereka mu mufuko sanga hari ya ati wahaye senkesa Imana nte none usigaranye amafaranga nkawe nte je wahita amacumi yo kurya. Imana yayihaye senkesa. Mpita ndamubwira ati noneho rero jewe ni Imana ninde ufise agaciro kenshi Imana, none jewe ko wampaye nkahaga Imana ukayicisha inzara. Ndangije mpita ndamubwira ati ariko rero Imana iguha umugisha. Ku mugoroba Imana yaguhaye ikoti ntiyayiguha. hasigaye gusa kumushingira ntakindi. Hasigaye kumushingira ntakindi. hasigaye kumushingira ntaki. Icya kabiri kuva wari bwambara ikoti ugiye kugira ambutiyaje rero y'amakoti kuko warabonye uburyo bazironka kositime. Ikirato cyarabonetse nticyabonetse. Sigishasha wari bwakigura kimeze nka ki. Ehera ishati wambaye nimeze nk'iyanje. Uyare ntibimeze ki. None gukorera Imana urabona bitica umwaka. Haleluya. Hano hari umudamu nawe tubimwigishije aragenda atanga $10 cya 12,000 arirukanga ahereza umushumba. Atashe hahita haza umuntu amukubita 4,000 ntiyari bwayakore ko na rimwe. Acaraza yirukanga azanira ibihumbi 40 by'icyacu mu mushumba. Arangije asubiye inyuma ibitenge 3. N'uyuwe ni wewe hagarara hano bakurebe nimba bibaza ngo ndabeje. Hagarara hano ibihamya birahari. Nibyo cyangwa sibyo? Nibyo. Katereza wari bwayakoreho. Buretse ibisusu nabyo biza bakwite mamanitiriye. Yicari ibihamya birahari.
ejo bundi naho umuntu yantwaye n'imodokara ntahanye muhira ankuye umuntu ahita mwuzuriza igitora imodoka aramwuzuriza. Bino bintu birafatika cyangwa ntibifatika? Bwira umuntu mwicaranye ngo nimba ushaka kwakira ibifatika uzabanze nawe urekure ibifatika. Mwumve, zaza kubigisha imbaraga z'icyacu, bazampa umwanya uhagwije ndabyagure mbabwira ukuntu Imana yampaye umumama ikambwira ngo nzoza ndonka kandi ndi umugabo, kumbi mbwiye ngo zaza ndonka ku isakoshi yiwe. Haleluya, haleluya. Ariko abantu turi kumwe nimutera haleluya. Twasomye rero ndagomba mbabwira ikintu cya mbere kigaragaza imbaraga z'umuriro cyangwa imbaraga zo gusenga. Ndavuga bibiri gusa, ibisigaye umubyeyi yarabivuga. Ariko itorero rya repentance kweri jambo nkoza ku mutima, Imana ibaho umugisha. Iminsi 21 guhagarara imbere y'abantu bacemera ni Yesu. Vuga ngo ni Yesu. Ikintu cya mbere rero kigaragaza ibintu bikubamwo utazi by'ibisubizo utigeze umenya, kiravuga ngo zahabu iyo ikiva mu byondo ibisa gute? Zahabu ikiva mu byondo isa gute? None ntiwayicako ntumenye icyo ari cyo. Gira umuntu mwicaranye ati impamvu nawe wicako ntiwimenye nuko utaramenya kuri zahabu kubera kuko iri mu byondo. Mwanyemera tugaye Imana icubahiro. Kabiri, none zahabu iba nziza iciye, babanza kuyisukako ntuze aside, hama bakayicanira mu muriro. Iyo bayituriye bakamara kuyikora, abantu mwakoze ubukwe mariage officiel nimuzamura ibiganza turebe. Abaciye mu rusengero, reka hariho abataciye mu manure. Abambaye zahabu nimuzamure turebe. Urabona ari bangahe? Si bake. Abatayishaka muri mwebwe mwazamuye nimuzamure turebe. Mutayambaye kuko mutayishaka. Hari utayishaka kubera iki mutayambaye? Simbi igarama imwe igugwa $50. None igarama 3 ni 400 sawa. Ngwino ha tufatira ku igarama 10. Igarama 10 nanga wo kwambara ishanete ya digarama mwizosi ukagenda n'amaguru ngaha mwibaraba. Mbese ukagenda nk'uko ugenda byashoboka. Bo kugira iki? Boca banyica mwe. Bo guca. Boca banyica. Bo gegena iki? None imiso maze, none igarama 10 nuno mutwe ni ikihe gifise ibiro byinshi? None kubera iki wamugenda ijoro ntibawuci? Nyene mbwira impamvu batarawuci. None umucitse umuto bamuhoye garama zingahe? 10. Ariko uyu mutwe ufise nk'ibiro nka 5 ntibarawuca. Nuko ata kintu cy'agaciro iki? Mwumvere ikintu Satani atugwaniriza buri munsi. Umunsi twavuga turakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, dusubiza amaso inyuma
igihe Yesu baza kumureba ko yapfutse bamushiriye iki n'iki imibavu izahabu n'ifeza n'ise mwumva ibyo bintu byose si by'agaciro kwakira Yesu rero uba wakiriye first of all zahabu second ifeza gatatu etaje kane imodoka gatanu mariage gatandatu ingendo indwi indege nukuba ibyo byose bitondetse muri inde murebe kubera ko abarokore batamenya agaciro k'ikintu bakiriye niyo mpamvu atagaciro bagiha shitani byabanye mu ijuru araza agaciro umwana w'Imana afise ari kumwe na se bisobanura kugira Yesu muri wewe atari Yesu wo kwizina Yesu Kristo Biblia ivuga ngo ko yamuduhaye yoburike kumuduhana n'ibindi byose shitani rero mpamvu kurwanya buri munsi icyasha ni ugusokora uwo Yesu kuko arabizi aramutse amugukuyeho ntabwo uzongera gutumirwa hamwe bahora bagutumira ntabwo uzongera kuvugira kuri mikorofone ntabwo uzongera guhagarara ku ruhimbi icyo tudaha agaciro shitani azi agaciro kacu ariko murahari cyangwa mwataje iki kintu mwacumvise shitani agusokoyemwo Yesu biroroshe kugukoresha bya bindi byose Biblia yavuze ngo iyo inkwi zibuze umuriro kira umuntu mu cyango nimba ushaka ko umuriro uguma muri wewe shakisha imbaraga zo kugumana Yesu ariko murahari dukomere Imana amashi iyo ugendana Yesu ibintu byose bikugize birajugumira ibintu byose bikwikuruseho birajugumira ugendana nde Yesu reka mvuga ka kabiri zose karavuga ngo iziko ririmwo umuriro ntigegegwa n'imbeba mwakumvise iziko ririmwo umuriro ntigegegwa n'imbeba nibyo cyangwa se ariko iziko ritarimwo umuriro ryama mwiki ikindi ni byinshi inzoka ikindi mbese ibinyamaswa byose by'umwanda bijyama mu iziko ritagira mwiki umuriro icitonde kugira ngo umukobwa agende asomana ku muhanda riba ari iziko ritagiramwo kobwa w'umunyamasengesho ntasomagurana n'imihimbiri nibyo cyangwa se bino ingumeze ko nta oyingo kugira twihute urumuma oya urumuko wewe abakobwa bahari umukobwa naza zawiro iyizirera wofata ikara ukuye kuziriko ukarishira ku muntu byogera iki yonturira byoguturi rero ni ukuvuga ngo iyo iminwa itagiraho umuriro w'Imana barayisoma kura ushakisha ntabwo kwigisha si wowe mushakisha ikintu bita umuriro ntabwo imihimbiri izabasoma oya nibyo cyangwa sibyo icya kabiri wofata ikara
yogiri umukobwa ufise umuriro w'Imana ntakogwa mu mabere. Nibyo cyangwa se ariko twatse umuriro cyangwa tubureke. Ndashaka mu mwanya muto cyane ngo mbasenge ngo twatse umuriro utuma nta mihimbiri dukoraho. Bibiliya hari ahantu ivuga imbwa n'imihimbiri. Turashaka kwatsa umuriro ukubita imbwa. Turashaka umuriro Haleluya, 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 haleluya. Abantu badakeneye imbwa n'imihimbiri ku buzima bwabo nibatere haleluya. Somera jambo dusoze ibyakozwe n'intumwa 2:8 abari byo sengeramo 2:8 kuva ku murongo wa mbere. Sama wihutishije nse. Inzoka ikomora Paulo ntiyagira icaba. Inzoka ikomora Paulo ntiyagira icaba. Tumaze gukira tumenye ico kiganza yuko citwa Merita. Ico kizinga ko citwa Merita. Ego. Abanyamahanga badebagura abanyamahanga badebagura baratubuka bitangaje. Baducanira umuriro batwakira twese kubw'imvura n'imbeho vyariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya. Inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abadebaguzi babonye ko ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana bati ntabuze kuba umwicanyi. Kandi naho yakize ikiyaga idacugwa nkuzi ntimukundiye kubaho. Ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro ntiyagira icaba. Barahindura bati babandi barereka ko vyimba canye kwa bukumbi. Ariko bamara umwanya munini babireretse babonye ataca baye barabahindura bati nima. Ndashoje. Paulo yambutse ikiyaga acambutse ngo bakirirwa n'abantu babacanira umuriro. Ntigwara urukundo. Ariko Paulo ahita hishurirwa ko umuriro bacanye bawumutegeyemwo aranka kuwota agenda kwisenyera inkwi ziwe acanira umuriro ku wundi hejuru. Yacaniye ko ku muriro bacanye hejuru umutego bari bashizemwo uhita uragaragara. Nagombe babwire muri ana masengesho hari umuriro tugiye gucana hejuru y'uwo baducaniye. Hari imbaraga tugiye gukoresha hejuru y'izo badukoreshejeho. Hari amarozi bakoresheje natwe tugiye gukoresha isengesho. Haleluya. Ngo barangije barahindura bati niki ni Imana. Hari abantu bagiye kuvuga ngo muri repentance hari Imana. Muzamure ibiganza turebe. Komera Imana yacu mu mashi. Muhaguruke. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Zamura uti Mwami Yesu. Ongera uti Mwami Yesu. Hari umuriro dukeneye. Uturira abarozi, uturira abapfumu, uturira abakonikoni, uturira imyuka mibi. Mu izina rya Yesu nakiriye umuriro ujya hejuru y'uwo bancaniye. Nakiriye imbaraga z'Imana. Nakiriye ubushobozi bw'isumba byose. Abakiriye umuriro nimutere haleluya. Mureke mwicare umushumba yigishe. Ntabwo nsenze ahubwo turi busenga. Siko bimeze? Turi busenga kuko mbonye n'abantu benshi hano batarakira Umwami Yesu. Bari hano batarabatizwa mu mazi menshi usibye abejo. Araza kubakiririzamo hanyuma duhite dusenga. Hari imbaraga ugomba gukura hano kuri finale. Turashobora gukomera amashi menshi Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari abantu bafise intahe hano
z'ibyo Imana yakoze muri iyi minsi mwaya masengesho. Is there people who had a testimony for what that Jesus has done for them? Abantu bafise intahe z'ibyo Imana yakoze. Those who got testimony for what Jesus has done for them. Bashobora kunyaruka hano. You can approach here. Turakeneye intahe. Ni minota mike kuko tugomba twinjire mu ijambo. You just need testimony. It's just few minutes we are going to read in the word of God. Kandi dukeneye ko tubinyarutsa mu izina rya Yesu. We are going to do so hurry up. Haraba Imana yakijije ingwara. There is those who God has his diseases. Hano cyangwa Imana yakoze igitangaza. Jesus has performed a miracle for you. Ndabizi ko shetani ntakubuze kuvuga icyo Imana yakoze. I know the devil let the devil